ovde. I evo ja bih ovaj razgovor počela atmosferom, da tako kažem. Vi ste jedan od retkih kandidata koji veruje u to da drugi krug ne samo da je moguć, već je po vama izvestan, uprkos merenjima Agencije za istraživanja javnog mnjenja. I sad ako zanemarimo vaše matematičke procene o izlaznosti, broju kandidata i tako dalje, da li ovde govorimo na neki način o političkom stavu ili je reč o izbornoj propagandi u cilju motivacije birača u kontekstu izvesnosti drugog kruga? Pa te stvari nisu kontra jedna druge. Prvo da kažem, istraživanja javnog mnjenja nisu istraživanja, to su pamfleti za kreiranje javnog mnjenja. Ali to je jedino što imamo kao... Ne, meni je to jasno, međutim ja moram da kažem ono što znam. Ono što nedostaje u svima njima je pitanje izlaznosti. I to je i ključni parametar zbog koga i govorim ovo što govorim, jer Vučića podržava oko 30% ukupnog biračkog tela. U Srbiji ima 5,8 miliona građana. Birački spisak ima 6,8 miliona. Gde je taj milion, to niko ne zna i godinama ne žele uopšte da reše taj problem. Tako da 30% ga podržava, to je 1,8 miliona. Ali na osnovu čega gradite uverenje da je izvestan drugi krug? Pa na tome što vidimo da smo podigli energiju u kampanji. Znači, pre nego što sam ušao u kampanju, tako je bilo raspoloženje u biračkom telu da imali smo dosadnu kampanju, ljudi nisu bili animirani, osim vatrenih pristalica. Ali sad su ocene da je kampanja dosadna, da se kandidati ne izjašnjavaju jasno o različitim stvarima koje se odnose na predsjedničku poziciju, i da nema mnogo energije. Ne, ja vidim nešto sasvim drugo, vidim na terenu, putujemo kroz celu Srbiju, razgovaram sa ljudima na ulici. Glavni motivator za izbore je glasanje protiv Vučića, odnosno protiv politike u prethodnih 5 godina, koja je obećavala mnoge stvari, od borbe protiv korupcije, preko toga da će doći bolji život građana. Građani su vidjeli da toga nema. Glavni problem je što je veliki broj birača, on je izgubio 500.000 birača od aprila do danas. Oni nisu otišli ka drugim kandidatima, nego otišli u opštine. I ja se sa tim u stvari borim. Gospodine Raduloviću, vaša teza jeste da je kreirana referendumska atmosfera u Srbiji. Ja i kreiram, da. Ajde, možemo i o tome da popričamo, ali referendumska atmosfera podrazumeva na neki način crno-belu situaciju, da ili ne. Ovde imamo drugačiju atmosferu, odnosno drugačiju situaciju na terenu. Mnogo kandidata sa različitim političkim pozicijama. I imam utisak da jedino vi vidite tu referendumsku atmosferu od svih kandidata. Pa ja je vidim na terenu u razgovoru sa ljudima, putujemo kroz celu Srbiju i glavno pitanje koje postavljaju ljudi sa kojima razgovaramo je hoće li ovaj otići, odnosno hoćemo li ga pobediti. Zato nam je i deo slogana u kampanji Glasaj protiv Vučića, pošto je to glavni motivator. Kao što 5. oktobra motivator građana nije bio da glasaju za Koštunicu, nego su glasali protiv Miloševića, tako i danas, ovo što vidimo na terenu, ljudi glasaju protiv Vučića, ne za pojedinačne kandidate, odnosno i naša glavna poruka i teza kampanje je da su ovo izbori za promenu celokupnog sistema. Mi smo mislili da u takvoj situaciji, odnosno sa takvim raspoloženjem građana, tamo u novembru, decembru mesecu, da je potreban jedan kandidat, isto kao što je to bilo 5. oktobra. Nažalost, nije bilo po nama spremnosti i zrelosti drugih kandidata da prihvate taj dogovor. Ali šta je vas sprečilo da podržite nekog? Vi ste mogli da ga podržite. Pa zato što ne bismo postigli ništa, jer da smo podržali jednog ili drugog kandidata, Vučić bi pobedio u prvom krugu. Ono što su građani očekivali je jedan kandidat. Suštinska je razlika između jednog kandidata i 2 kandidata. Kad su već odlučili da bude više kandidata, onda je mnogo bolje da uđem i ja u trku, da uđe ovaj momak iz Mladenovca Beli, zato što podižemo izlaznost. Recimo, od 10 birača dosta je bilo. 3 ne bi glasali, uopšte ne bi izašli na izbore. Što govori o tome da je ona strategija koja je bila pre toga, koji su ova 2 kandidata s kojim su izašli na izbore, bi nas dovela do gubitka izbora i pobjede Vučića u prvom krugu. Ali recimo, vi imate tu tezu o Belom Preletačeviću koji na drugoj strani postoji ta teza da on odvlači glasove, gubi Saša Janković i tako dalje. Ja razumem da su kampanje zabrinute ako gledaju svoje glasove, ali da vam kažem ovako, postoje glasači koji su glasali za Dosta je bilo na prethodnim izborima, koji će na ovim izborima, umjesto za mene, glasati za Belog. Međutim, mnogo više je glasača kojeg Beli izvodi na izbore, koji uopšte ne bi izašli na izbore da se on nije kandidat. Ali na drugoj strani hoću nešto drugo da vas pitam o Belom Preletačeviću, a to je da on na neki način predstavlja sarkastičnu varijantu, hajde tako da kažem, onoga što je naša stvarnost. U čemu je tu problem?
Ne kažem da je problem, hoću da vam postavim pitanje. Između ostalog, on emanira besmisao i političkog sistema i države i tako dalje, pa i samih političkih stranaka, što će reći i vaše. Pa kako onda to podržavate, taj besmisao? Pa da vam kažem, uz medijski mrak i blaćenje svih kandidata, čime se bavi Aleksandar Vučić, on samo mediji ima i preko medija praktično upravlja Mada nije ni vaš rečnik blag. Pa da vam kažem, ja govorim o konkretnim stvarima, ja onakve stvari koje on govori, ja govorim iz ličnog iskustva. On izmišlja, to su dve različite stvari, ja ću istinu govoriti uvek. Ali da se vratim na ovo pitanje. Znači, zbog svega toga i zbog toga što su stranke do sada uvek izneverile glasače. Nudile su jedno, odnosno govorili su jedno, kad su došli na vlast radili drugo. Petooktobarska promena gde su građani dali mandat strankama, taj mandat nisu iskoristili za dobrobit građana, pa nakon toga došao Vučić i onda govorio kako ovi pre, ako mogu znači kako ovi pre nisu radili, kako će on sada i borbu protiv korupcije i da građani bolje žive, da nam podsjećam na sva obećanja koje je dao, pa i on uradio upravo suprotno i onda građani s pravom kažu, svi ste isti, ništa tu ne može da se promeni, zato što nam iskustvo tako, kad ste u opoziciji pričate jedno, kad na vlasti drugo. Tačno, ali vi, samo sekund, hoću da potaknem pitanje, vi iz perspektive lidera političke stranke koju Beli obesmišljava... Ako mogu da dovršim, Beli ne obesmišljava ništa. Znači, Beli govori biračima koji su digli ruke od izbornog procesa, koji ne izlaze na izbore, da izađu na izbore i glasaju za njega. Znači, rezultat toga je ulazak tih ljudi u politički proces, bez obzira o kakvoj poruci se radi. Znači, njihov ulazak u politički proces je jako važna stvar, podizanje izlaznosti je jako važna stvar, a kad već uđemo u politički proces, onda postoji prostor za sve nas da u stvari govorimo o politikama. Da se vratimo samo na tu vašu tezu o DOS-u i izneverenim obećanjima. S jedne strane imate tu tezu, verovatno bi se većina građana i građanki Srbije složila, na kraju krajeva i glasali su 2012. kako su glasali da bi kaznili prethodne vlasti. Na drugoj strani, vaša je teza, nije važno ko pobedi, važno je da on ode. To je ista teza sa kojom je DOS nastupio 5. oktobra, nije važno ništa, samo da on ode, a vi istovremeno se zalažete za promenu sistema. A kritikujete to što se dešavalo posle 5. oktobra. Sa tom istom tezom nije važno samo da on ode. I šta se dogodilo? Tu nema nikakve iste teze. I onda upadate u kontradiktornost praktično. Ne postoji nikakva kontradiktornost. Znači, ja nisam rekao da nije važno šta će se desiti, ali kažem da je preduslov da bi do promene došlo da ode Aleksandar Vučić. Jer sa njim imamo izvesnost da će sve ostati isto. Pa to je teza bila 5. oktobra. Preduslov je da ode. Sad, to što su 5. oktobra stranke koje su dobile poverenje građana su ga izneverile, to ne znači da ćemo i mi uraditi isto nakon ovih izbora. Ja nisam isti kao i svi ostali. Kod nas u politiku ulaze ljudi koji su neostvareni, koji se ostvaruju kroz politiku. Ja imam, i ne samo ja, nego ceo naš pokret u njemu su ljudi koji su ostvareni pre ulaska u politiku. Meni ništa ne treba od politike, ja hoću da uvedem red. To nam je politički program koji... Znači, nismo isti, to je jako važna razlika. Ja sam ušao u politiku 2014. godine. Dobro, na drugoj strani ta teza da DOS-ovski kandidatima, da imamo realno jednog DOS-ovskog kandidata koji je bio član predsjedništva DOS-a, to je Nenad Čanak. Ali da oni smetaju opoziciji. Nisam ja nikad rekao da kandidati smetaju. Ja sam rekao da stranke koje pokušavaju da se spasu na ovim izborima preko kandidata smetaju izborima. O kandidatima nikad tako nešto nisam rekao. Ali zašto? Velika je razlika zato što vidim i na terenu i razgovorima sa ljudima da učešće stranaka koji pokušavaju da se spasu preko ovih izbora u stvari i smanjuju izlaznost i ljudi dižu ruke od izbora. Ta argumentacija o DOS-u je slična argumentaciji koju imaju Vučićevi? Ne. Znači, kod Vučića ima DOS-ovski strana kako hoćete. Prema tome, to nema veze... Dobro, sad govorimo o argumentaciji koju mi slušamo. To nema veze jedno sa drugim. Znači, dve su potpuno različite stvari. Mi govorimo o tome da stranke su izneverele očekivanja. Ja ne utičem na to. Znači, građani su dali svoj sud. Ja vidim da se to tako i dešava. A na drugoj strani, zar nije prirodno stranke iznevere očekivanja? Padnu sa vlasti, ponovo se podignu. Pa vi imamo sada
Mi na vlasti trenutno imamo stranke koje su izneverile očekivanja pre 17 godina. Ono kako nama izgleda na terenu je da nikakvih promjena u tim strankama nije bilo, prema tome glasači ne glasaju. Ajde da se vratimo na vašu predsjedničku kandidaturu. Vi ste između ostalog rekli u kontekstu potrebe da se menja sistem, da uopšte, da vas ne zanima fotelja na Andrićevom vencu, a kandidujete se za tu fotelju. Pa pitanje je, pa što ste se kandidovali, ako vas ona ne zanima? Kandidovao sam se da pobedim, da bi mogao da sprovedem promjenu sistema. Znači, ako dobijem poverenje građana da uđem u drugi krug na ovim izborima, ja imam i energiju, i znanje, i iskustvo, i odlučnost da sprovedem promjene. Nakon toga ću pobediti Vučića u drugom krugu. Odmah iza toga ide pad vlade, raspad SNS-a i novi parlamentarni... A što mislite da ide odmah pad vlade? Pa zato što tu poziciju koju je izgubio predsjedničke izbore doće do potpunog raspada njegove koalicije. Unutar SNS ovaj raskol koji se već desio će se završiti i dobit ćemo nove parlamentarne izbore i time i priliku da promenimo kompletan sistem. A šta ako se to ne desi? Šta vi kažete? To će se desiti. A šta ako se ne desi za nedelju dana, dve to? Pa nije pitanje za nedelju, dve, desit će se odmah nakon... Da vi ne pobedite i da nema ničega. Jel vi kažete ja sam pogrešio, loše su me savjetovali, šta kažete onda? Nije me niko savjetovao, ovo je politički plan. Znači, ako dobijem podršku građana da uradim ovo što kažem da ću da uradim i uđem u drugi krug, u drugom krugu ću pobediti Aleksandra Vučića. Nakon toga će doći ovo o čemu vam govorim. Znači, ovi izbori jesu izbori za promjenu sistema i nije samo pitanje koja su ovlašćenja predsjednika, nego i dosta je bilo će onda na tim izborima i pobediti i dobiti mandat da uradi sve stvari o kojima govorimo već 3 godine. Hajde ovako da vas pitam, koga biste vi podržali u drugom krugu ako do drugog kruga dođe, a da vi ne uđete u drugi krug? To nije pitanje za mene, to je pitanje za građane. Znači, onaj kojome građani daju glasove će ući u drugi krug. Jer vama sve jedno lično da li ćete podržati recimo kandidata Dveri, Sašu Jankovića, Vuka Jeremića ili... Ajde da govorimo o kandidatima koji imaju realne šanse da uđu u drugi krug. A ko su ti po vašem sudu? Ja mislim da je poprilično jasno. Znači, kandidat koji uđe u drugi krug će dobiti našu bezrezervnu podršku. Ali očekujem također da ako ja uđem u drugi krug, dobijem njihovu podršku. To sam čuo od Vuka Jeremića, to još uvek nisam čuo od Saše Jankovića, tako da ga pozivam da to kaže glasačima. Da mi kažete iz perspektive tog drugog kruga ne imenom i prezimenom, nego da li vam je potpuno sve jedno koju političku opciju biste podržali u drugom krugu, samo da je ono što vi definišete kao opozicioni kandidat? Što se tiče kandidata koji su tu, da. Znači, i jedan i drugi kandidat su 1000 puta bolji od Vučića. Ja mislim da sam ja najbolji kandidat da izvedem promjenu sistema. Međutim, ako bilo koji od njih uđe u drugi krug, ima bolju kampanju od mene i uspe da ubedi veći broj građana, zaslužuje bezrezervnu podršku zato što poraz Vučića nas dovodi do prilike da promenimo sistem. Naravno, posle toga ćemo onda imati i političke razlike oko toga i na parlamentarnim izborima, ko kakve promene želi, pa ćemo tražiti mandat građana da to urade. Ako ja dobijem podršku, onda će dosta je bilo pobediti i na parlamentarnim izborima i zbog toga i to je i cilj. Ovo vas pitam u kontekstu vaših... To je bilo, naravno, pre izbora, razgovora i sa Dverima kao političkom strankom o eventualnoj saradnji. Odakle vam ta ideja? To je, citiram novine, mislim, citiram ono što je pisano u medijima. Jeste nekad razgovarali o njima o mogućoj saradnji? S obzirom na činjenicu da vi niste neko ko... Pa da vam kažem, ajte da mislim da ne idemo dalje. Znači, nikada o njima niste razgovarali? Kakvi razgovor? Mislim, imamo razgovore o saradnji u Skupštini, na primjer, oko različitih stvari. To je najnormalnija opozicijona saradnja. Kakva, mislite, predizborna? Pa vuku nam te neke priče koje su potpuno besmislene, mi ni sa kim o koaliciji ne razgovaramo. Dakle, ono što smo mogli pročitati, to apsolutno nije tačno. Dobro. Kada govorimo o vašem programu u 20 tačaka, ja pretpostavljam da bi taj program potpisalo 100% građana Srbije. Reč je o borbi protiv korupcije, o gradnji sistema, pravna država. Ali vrlo konkretno. Dobro, sad nemamo vremena da u 20 tačaka sve obrazla. Ali ono što hoću da vas pitam u kontekstu tog programa, imam utisak kao da se, uzimajući u obzir ustavne nadležnosti predsjednika, kandidujete za premijera, a ne za predsjednika. Ajde da ponovim još jednom.
Ovo su izbori za promenu sistema. Nakon pobede na predsjedničkim izborima dolazimo u poziciju da pobedimo i na parlamentarnim izborima i uradimo ti 20 tačaka. I to će se tako i desiti zato što kad izgubi predsjedničke izbore Aleksandar Vučić, to će biti kraj. SNS će se raspasti kao kula od karata. On silu iza sebe nema. Da vas vratim na 90. godine. Milošević je iza sebe imao vojsku i policiju. Dobro. Danas Vučića ne podržava ni vojska, ni policija. A kako to znamo? Sve što ima, pa ja imam... Na osnovu kojih argumenta to tvrdi? Razgovarajte sa ljudima i u policiji i u bilo gde, u zdravstvu, u prosveti i vidjet ćete kako to izgleda. Pa ne, ali hoću da kažem... Veliki je strah građana, međutim, što se tiče vojske i policije, otpor je jako veliki. Znači, ova promena je moguća olovkom, jer bez ulice. Kažete, istraživanja za javnog mnijenja nisu tačna, a na drugoj strani vaša argumentacija su razgovori sa ljudima. Da vam kažem, ja plaćam koje nisu većina. Ja plaćam političku cenu svojih procena, kao i svaki političar. Ja govorim ono što vidim, govorim ono što mislim i to se onda pokaže ili se ne pokaže kad vreme prođe. I onda na osnovu toga i gradite taj kredibilitet. Ja nemam istraživanje javnog mnijenja u policiji ili u vojsci, ja razgovaram sa ljudima iz policije, iz vojske. Pa upravo je to moj argument. Ali to nije argument. Ja vam govorim ono što vidim, ono kakvo iskustvo imam i građani to i procenjuju. To mi je inače politika. Govorite neke stvari, građani slušaju što govorite, ja stojim iza svake reči koje kažem, moje reči to sam ja. Na drugoj strani, vi kritikujete Vučića koji koristi rečnik optužbi, teške reči kada govori o kandidatima. Ja sam na početku emisije pomenula to da ni vi niste blagi kada govorite o njemu. Ja govorim o ličnim iskustvima. Pa da, ali kada kažete, recimo u intervjuu Ninu, da je on lupež najveći, onda to zvuči isto kao i kada on kaže nešto ružno o kandidatima, o svojim protivkandidatima. Ali ja i objasnim i zašto. Znači, kad vam kažem, uhvatio sam ga u krađi dok sam bio ministar i njega i porodicu Vučiće i Male, znači ono što su radili, od Vršačkih vinograda preko Beograda na vodi i tako dalje. Kad imate nekoga ko blati svoje političke protivnike, recimo na Studiju B imate 2 emisije jednosatne o meni sa bezočnim lažima. Svakodnevno preko Blatoida, Informera, Srpskog telegrafa dobijate najrazličitije neistine. To sve dolazi iz glave Aleksandra Vučića. Ali da li vi treba na isti način, istim rečnikom da uzvraćate? Isti način i isti rečnik. Da li onda to... Ne postoji isti način i isti rečnik. Niko nema ta sredstva koja on ima. I u određenim situacijama koristim rečnik koji je primeren za ono što se dešava. Pa da, ali kad kažete za nekog da je lupež, to je ružno. Da vam kažem... To je ružna reč. Ponovo, to je nešto što procenjuju građani. Da li je reč on laže i krade, ružna ili nije ružna, zavisi od toga da li je istinita ili nije istinita. Pa ne, ako neko laže i krade, savijete tabak pa ga tužite. Pa neće baš biti ako vam sudstvo ne funkcioniše kako treba i ako ne možete sprovedete tužbu. Da vas podsjetim, pa čekajte, vi se kandidujete za kandidata i ne verujete ni u sistem? Ja verujem u promenu sistema, zbog toga sam u politici, jer ovaj sistem ne valja. Ako tužim Aleksandra Vučića za klevetu, pa mu sud ne sme 2 godine da uruči tužbu, kako biste vi to nazvali? Znači, jednostavno moramo da zovemo stvari pravim imenom, onakvim kakve jesu. Dobro, otišli smo sada u neku drugu, ja sam samo govorila o rečniku koji je isti... I ja objašnjavam da postoji velika, nije isti rečnik, ogromna razlika. Znači, zavisno od toga šta stoji iza toga, da li je to istina ili nije istina i građani će na kraju proceniti. Da se vratimo na vaš, da kažem, program. Ono što je nekada generalna ocena, sad ćete me pitati kojih analitičara, ali slušala sam recimo i jutros analizu kolege iz Newsweeka na N1 i on kaže nijedan kandidat se ne izjašnjava konkretno o nekim stvarima koji se odnose na predsjedničku funkciju. NATO, Evropska unija, Kosovo i tako dalje, regionalna politika. Uglavnom se svi imaju program koji se odnosi na borbu protiv korupcije, pravosudni sistem i tako dalje, što nisu konkretne ingerencije predsjednika. Kada je reč o Kosovu, kakav je vaš stav? Prvo da vam kažem odgovor na ovo. Znači, prvo, ja neću da dozvolim uopšte da kampanja ode na stranu, da mi samo biramo predsjednika sa predsjedničkim ovlašćenjima, pošto to nije situacija. Ovo jesu izbori za promjenu sistema, ovo jesu izbori protiv nastavka mraka. 5 godina mraka će ostati. Tako kakav je vaš stav prema Kosovu? Da uđemo samo u tu stranu
ne. Prema kosovskoj, da kažem, poziciji Kosova, nezavisnosti, priznanju, briselskim sporazumima? Znači, pozicija na Kosovu je vrlo jasna trenutno, a to je Kosovo jeste sastavni deo Srbije. Postoji rezolucija 1244 koja je uzela nadležnosti državi Srbiji na teritoriji Kosova, ali Savjet bezbednosti nije izvadio Kosovo iz Srbije. Ono je još uvek formalno pravno unutar Srbije. Dobro. Na terenu nemamo nikakvu kontrolu. Ne sprovodi se rezolucija 1244 zato što svetske sile koje su tu su odlučili drugačije. To je dijagnoza, šta je lek? Tako je. Znači, šta je lek vas kao predsjednika? Mi o ovome govorimo već 3 godine. Znači, ono što je potrebno na Kosovu i Metohiji da utvrdimo koji su nam interesi dole, šta treba da branimo. Prvo je imovinska prava, ne samo građana, nego i pravnih lica. Recimo, Trepča je odličan primer, pošto se radi o imovinskim pravima. Kad tako razgovarate sa zemljama koje utiču na ovo, onda tu argumentaciju razumeju. Drugo, pitanje autonomije. Autonomije zajednice. Je li Kosovo nezavisna država ili je deo Srbije? Rekli ste deo Srbije. Vi ne biste priznali Kosovo. Taman posla. Znači, pitanje rešanja Kosova je razgovor. Dakle, tu se ne razlikujete od Vučića. Pa, znate šta, takođe, ako treba da pomognete, recimo, baki da pređe ulicu, ni tu se ne razlikuje sa Vučićem, verovatno bi... Pa, malo je razlika u... Pa, nije malo razlika, nego je pitanje koje je po meni očigledno. Mislim da nije analogija primerena, to sam htela da je potpuno primerena. Znači, u ovom slučaju ovo je ispravan stav. Međutim, s druge strane, pitanje kako pregovarate i kako štitite interese Srbije. Način na koji on štiti interese Srbije je očigledno pogrešan. Znači, mi ne znamo šta je sve potpisao u Briselu, ne znamo na šta je sve pristao i to će se tek pokazati nakon gubitka ovih izbora i promene. I to je ponovo, pitate me pitanje koje je iz nadležnosti vlade, a ne nadležnosti predsjednika Republike. Dobro, ali vrlo je važno kakav vi stav imate o određenim temama. Vi biste morali kao predsjednik Republike da sprovodite politiku vlade. U odnosu na tu nema... Pa predsjednik Republike ima svoje nadležnosti i ne sprovodi... Ali kakav je vaš stav, evo, kao lidera... Ako mogu da završim. Samo da završimo s Kosovom. Nije posao predsjednika države da sprovodi politiku vlade, to ste pogrešno kazali. Znači, predsjednik Republike je nezavisna institucija sistema koja u skladu sa zakonima i ustavom sprovodi svoje nadležnosti. Ali mora da se ponaša u skladu sa... Ne mora da se... Pa ko utvrđuje spoljnu politiku? Ponaša se u skladu... Ako pročitate ustav i zakone... Apsolutno sam ga pročitala. Ponašate se u skladu sa ovlašćenjima koje imate. Ne može vlada da naloži predsjedniku Republike ništa. Pa da, ali ne možete vi kao predsjednik Republike kada kažete ja sam za priznanje Kosova, politika vlade je... Predsjednik to može da kaže, samo što bi bila pogrešna politika. Ili da se ponašate tako. Može da vodi politiku onako kako... Protiv ustava. To nije protiv ustava. Kako nije? Može da vodi politiku onako kako smatra da je potrebno. Kakav je vaš stav prema Evropskoj uniji? Mislim da je čitav ovaj postupak, i to je također iz nadležnosti vlade, da je čitav postupak pristupanja Evropskoj uniji jedan promešan projekat, gde praktično pod tom parolom i ovim besmislenim poglavljima u stvari Srbija propada, ništa se ne dešava. Znači, ni u jednoj oblasti nije uveden red. Imamo licemernu politiku Evropske unije. Znači, to da Merkelova, na primjer, primi Vučića u sred predizborne kampanje, gde je predsjednik vlade, a trči za predsjednika Republike, što je zabranjeno u Nemačkoj. Znači, je vrhunac licemerja. Očigledno im zadovoljava neke druge interese kad prihvataju da zažmire na sve vrednosti koje zastupaju. Isto tako, kad se Federica Mogherini pojavi u Srbiji, u suspendovanoj skupštini, gde se pojavi na vanrednom zasedanju i kaže Srbija ide u dobrom pravcu, pa to tako ne može. Znači, suspendovana skupština sa obrazloženjem da tobože skupština unosi nestabilnost u društvu. A šta biste im vi rekli? Ja sam joj to rekao. Šta bih joj rekao? Kao predsjednik, mislim, šta biste rekli? Ja sam joj rekao već u razgovoru da je to neprihvatljivo, da nije smela da dođe u skupštinu i pitao sam je zbog čega žrtvuju vrednosti, zarad kojih kratkoročnih interesa i zašto podržavaju autokratu u Srbiji. I šta vam je odgovorila? Ništa. Nije bilo prijatno. Čutale? Čutale. Znači imamo, u stvari, odgovor je bio ovakav. Ja sam došla u skupštinu, a radikali su bili protiv mene i neki drugi, a nisu bili svi tu da me podrže. I onda sam je rekao, mislite, nisu bili poslanici, dosta je bilo i nećemo vas nikada podržati ako učestvujete u predizbornoj kampanji kandidata i gledate na drugu stranu, na očigledna kršenja... A da li je vaš stav da mi treba da budemo tamo ili ne treba da budemo tamo? To je besmisleno pitanje. Posao za Srbiju... Kako je besmisleno? Ako pokušam, mogu da objasnim. Cilj Srbije nije da bude deo bilo koje organizacije.
Cilj Srbije je da postane uređena zemlja u kojoj se lepo i rado živi. To što su građani, nažalost, poverovali da će neko drugi, recimo Evropska unija, uprkos nama, da uprkos partokratiji, uprkos lošoj vlasti, da napravi ovde sistem da bude dobro, trebamo da se umijemo malo. To tako ne funkcioniše. Znači, ja hoću da Srbija liči na uspešne zemlje u svetu. Uspešne zemlje su na zapadu, recimo Danska, Holandija, Kanada. Dobro, to je sad stvarno... Ako mogu da... Znači, da napravimo sistem u Srbiji kako treba. Ali čekaj, treba da raskinemo sve ove ugovore ili ne treba? Ne treba ništa da raskidamo, treba da vodimo računa o interesima Srbije. Dobro, ali mi smo u nekom ugovornom odnosu sa Evropom. Ja razumem i taj ugovorni odnos takođe može da se menja i taj ugovorni odnos ima neke stvari koje treba da se ostvari. Biste rekli za sebe da ste evroskeptik ili... Ni jedno ni drugo. Ja sam za zaštitu interesa Srbije. Ako uvedemo red u Srbiji, nikakvi poglavlja, nikakvi pregovori neće biti potrebni, kao što Islandu, na primjer, nije potrebno da bi ušao u Evropsku uniju. Ako ljudi na referendumu to odluče, primit će ih odmah zato što su uveli red u svoju državu. Znači, moj prvi posao jeste uvođenje reda u Srbiju, a sve ostalo je sekundarno. Mislite da to možete s pozicije predsjednika, da uvedete red? Još jednom, postavljate mi pitanje za predsjedničke izbore koji su iz nadležnosti vlade, što govori da i vi nekako vidite da posle predsjedničkih izbora idu i vanredni parlamentarni izbori i da možemo da promenimo sve. Ali vi vidite da idu? Apsolutno. Mislim, ja sam razgovarala sa nekoliko predsjedničkih kandidata, svako od njih je rekao praktično isto, a to je ovi predsjednički izbori su važni, ali važniji su budući parlamentarni. Pa nije važniji su, nego ako Vučić izgubi, bit će parlamentarnih izbora, odmah. A ako ne izgubi? Ako ne izgubi, imat ćemo još 5 godina mraka i onda se vidimo u 2022. godini. Imamo još malo do kraja. Nisam vas još pitala vaš stav oko NATO-a. Stav je jasan već 3 godine. Mi mislimo da Srbija ne treba da bude deo bilo kog vojnog saveza, ali da treba sa svima da sarađuje. Rusija sarađuje sa NATO-om u okviru partnerstva za mir, tako da treba i Srbija. Da. Zašto nikada, ili možda jeste, ali ja ne znam, ali mislim da nikada niste tužili Deutsche Welle u kontekstu one teme? To je u pripremi i vidjet ćete, objavit ćemo sve kad bude završeno. A zašto niste do sada? Zato što traje prikupljanje dokaza, sve što se dešava, ovome sam više puta govorio, vidjet ćete, na kraju će sve biti objavljeno. A zašto toliko traje? Zato što traje. Zato što je taj tekst objavljen davno. Nije pitanje samo teksta, pitanje je prikupljanja dokaza, treba dokazati da je nešto falsifikat, treba izneti dokaze s druge strane i to traje. I saznaćete kada objavimo. I samo još, rekla sam još jedno, pa ajde da ne bude da zaobilazim istinu, ali prosto u kontekstu toga, vi se zalažete za slobodu medija, slobodu govora, za dobar, kako da kažem, pravilan sistemski odnos između politike i medija i tako dalje. Na drugoj strani, kada je taj tekst objavljen u Deutsche Welleu o tom porezu, na kolegu Nemanju Rujovića se sručila čitava lavina ljudi i na društvenim mrežama i da on imao potrebu da napiše dodatni tekst o tome šta je preživeo. Oprostite, da li je to mera odnosa? Oprostite, ali to je netačno. Znači, od nas je došlo jedno saopštenje u kome smo kazali da je tekst neprofesionalan i ništa više od toga. I kazali smo zašto je neprofesionalan. Dalje od toga ničega nije bilo. Inače, ta priča je zaista presmešna. I način na koji je plasirana je u stvari pokušaj da se stavi neko blato na veoma uspešnu karijeru koju sam imao. Pošto svi političari se ostvaruju kroz politiku, ja sam imao uspešnu karijeru pre toga, onda je to pokušaj blaćenja. Dobro, vi ste i obećali da ćete brzo da izađete sa dokazom sa kojim niste izašli. Izašao sam sa dokazom, evo sad ponovno ponavljate nešto što nije tačno. Izašao sam sa dokazom koji jasno pokazuje da nemam nikakav dug za porez. Interesantno je da se toliko ljudi u Srbiji interesuje za poreza, da se ne interesuje američka država o tome. To bi trebalo sve da vam kaže. Hvala. Hvala što ste bili. Hvala vam.